Alors, ma famille. Et le ménagement vient là. Il n'a qu'à écrire cette main. Oui, il n'a qu'à écrire par elle, non? Ok, manger. Et oui. Ok, bye bye. Vous connaissez le ménagement jalon pile? D'accord. On fait ça. Allez, oui. Ok, d'accord. Comment il est ici? Comment il est là? Chita, non? Chita là. On va se. Oh, masih original. Yang lu men. Oh, forme con chita. Yung men mau mahir ya. Manger. Manger. Okay. Ambil different. Ambil different. Oh, comment il est? Oh. Comment il est? Oh, jika sayur. Wah, berarti gak semua aku. Yung men mau form ya mahir. Okay. Iya, aku nak pakai. Upang genje? Wala palang nanay. Oh, Mati, bebe, mati. Saan pa sila? Mati, aku nyo ko fa. Ilan sa? Pwede hindi ka sayur. Oh, Mati, bebe, mati. Oh. Mati, bebe. many food. Saya fue no. Oh. Aku nyo ko fa. Element kung buhay, element tipo yan. Aku nyo ko fa for la pistachio. Oh, globe, itu you. Oh, es Samuel. Ah, papa, esquece onde o ca. Bebe, mati. No, jangan bab Mati, no bab kabel no sa. Bab kabel no. Bebe, Eh, sakila, mtone bebe, sakila. No, tipo. Si kwa sa salela. Kasa, sale. mati. Non ki conversation nou e la. Mtone bon hale mene vini, bagay, sa gen. O wale? Bab ka sama ko, bay sa What? mala. Ah, Ifam sabi ni dole. pitit mwen O li. kung baka si tala pala halot ka sum sumaya. Sa dim chanay ka? Mati, wo. Si fom pa ba bon. Koman? Si fom na ba bon? Bam di ka sa. Parti sa non? Ou pa ka we, pou gozan mou vin la ka ou, pou wap chala la lot gason. Mami. Ou pa ou devoti ka sa yo, wasa sou wot. Bon pa, bon. E nou menm sa kap pedi, on pe pou un fou, na pe un fou nan pou un pe. Bon pa, bon, si moun 2000. Oh, monsieur?